جتوں انہاں چھوڑیا ہے میں اتوں ہی اگے لے کے جا رہا مہربانی فرمانا ہر آخری بندے تک جس طرح ایک شعر بنے ہوئے نا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بولتا یہ ہوگا جڑا مقدرہ والا ہو اتنے آخر کی ضرورت نہیں ہوتی میں سبحان اللہ کی اپنے دل میں اگر محبت حب ہوے مودت ہوے تو بندہ خود ہی سبحان اللہ آتا ہے اہل بیت ایسا گھر ہے جو کائنات میں گلشن میرے توجہ کرنی اہل بیت ایسا گھر ہے جو کائنات میں واللہ شام و صبح سجدہ کرتا رہا سبحان اللہ بھائی اللہ توفیق دیتی ہے اللہ زبان دیتی ہے دیکھ پر اسی آواز نہ رکھنا سبحان اللہ کہ اہل بیت ایسا گھر ہے جو کائنات میں واللہ شام و صبح سجدہ کرتا رہا پاؤں پہ ورم آ گئے سر پر انبیاء ایک لمحہ نہ تھکا سجدہ کرتا سبحان اللہ اور میرا حیدر بھی ہر کڑے میدان میں 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 جنگیں جتنی لڑا سجدہ کرتا رہا علی پلٹا جو سورج قضا کے لیے ایک گھڑی نہ رکا سجدہ کرتا رہا پاک زہرا کے نور نگاہ نے تبھی نیچے خنجروں کے سجدہ ادا کر دیا کہ رب کا عاشق ہوں دنیا میں کوئی نہ کہے تو نے تیروں میں سجدہ کرا سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں کوئی نہ کہے تو نے تیروں میں سبحان اللہ سجدہ قضا کر دیا حسین ایڈا عظیم نام ہے نہ کہیں مٹایا ہے نہ کوئی مٹائی سی سبحان اللہ حسین ایڈا عظیم نام ہے نہ کہیں مٹایا ہے نہ کوئی مٹائی سی حسین ایڈا عظیم نام ہے جیڑا حسین نہیں بیٹھا ہے ماں پاک نال ایک بار کہ سبحان اللہ عظیم نام ہے حسین ایڈا عظیم نام ہے حسین ایڈا عظیم نام ہے حسین ایڈا عظیم نام ہے نہ کہیں مٹایا ہے نہ کوئی مٹائی سی قرآن نے زیدی نوک اٹھتے نہ کہیں سنایا ہے نہ کوئی سنائی حسین ایڈا عظیم نام ہے نہ کہیں مٹایا ہے وقت ہوئے تو تسی آکھو تو صحابہ پاک دی شان کئی گھنٹے سنا سکنے ہیں پر یہ موضوع تھوڑے وقت کے اندر مختلف موضوع سے گزرنا ہوتا ہے کہ حسین ایڈا عظیم نام ہے نہ کہیں مٹایا ہے نہ کوئی مٹائی سی قرآن نے زیدی لوگ اٹھتے نہ کہیں سنایا ہے نہ کوئی سنائی سی حسین و منی بشان آلہ اے اپنے نانے دی مرضی بندا ہے جو جوڑا جنت چو لائے کہ جبریل انہاں دے بوہے دا درزی بندا ہے سبحان اللہ علی دا اے لال مشکل کشا علی دا اے لال مشکل کشا علی دا اے کیڈا ازلا تو بات کمال ہے جو رب دے گھر وچ وی کھیڈدا ہے مصطفیٰ دی نماز سبحان اللہ جو رب دے گھر وچ وی کھیڈدا ہے اے مصطفیٰ دی نماز نالے سائیں شیر تے توجہ کرنی ہے انشاءاللہ لطف اسی شیر دا سائیں محبت نال شیر سماعت کرنا ہے کہ آکھیا خود نو شبیر میدان وچ تو اے زہرا دا بچڑا تے نور نظر سبحان اللہ آکھیا خود نو شبیر میدان وچ جداں 10 محرم والے دن آپ یزیدی فوجاں دے سامنے تن تنا کھڑے ہیں تو آپ نے فرمایا اپنے آپ نو فرمایا بھائی آکھیا خود نو شبیر میدان وچ تو اے زہرا دا بچڑا تے نور نظر تو اے علی دا پتر اج دے میدان وچ وانگ بابے دے کٹ آئی لئی نہ دے سبحان اللہ تو اے علی دا پتر اج دے میدان وچ وانگ بابے دے کٹ آئی لئی نہ دے سر اور ونڈ نہ ہووے حسین ہے یا خود مرتضی سبحان اللہ ہووے حسین ہے یا خود مرتضی میرے نو ویکھنا ہے ونڈ نہ ہووے حسین ہے یا خود مرتضی جیڑی صف چو گزر انج دا لڑ نال حق دے قیامت تکر آ کے باطل زمانے تے میچ کے نبا سبحان اللہ لڑتے ہویاں وی ذکر و نمازاں دے وچ لڑتے ہویاں وی ذکر و نمازاں دے وچ انج دا ڈب رب نو چاہت پسند ہو ونجے پڑے سر جا قرآن نے دی نوک دے نامے دا سر سبحان اللہ بڑے سر جا قرآن نے دی نوک دے آکھیا صحیح دیکھنا ہے 10 محرم والے دن جس وقت آپ یزیدی فوجاں دے سامنے تن تنا کھڑے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ سجدے کو دیا طول سواری بھی بنے سرور سبحان اللہ سجدے کو دیا طول سواری بھی بنے سرور سونے کا کیا عزم تو جبریل سلانے
भाई मेरे नु देखना है कि सोने का किया आज़म आख्या सही देखना है कि सोने का किया आज़म तो जिब्रील सुलाने आए, सजदे को दिया तूल सवारी भी बने सरवर। सोने का किया आज़म तो जिब्रील सुलाने आए, तो आज हुसैन का हक है कि करे ऐसा सजदा कि सर मदीना से मेरा नाना ही उठाने, कि सर मदीना से मेरा नाना ही उठाने आए। साईं तवज्जो करना कि सर मदीना से मेरा नाना ही उठाने आए। सोचा नू दे के अक्सर उन्वान करबला दा, सोचा नू दे के अक्सर इथे एक शेर आखदा जावा के गल हक दी करन वका रख के भाਵੇਂ सुन के कोई गल रंजो सी हो नबी नू चा के नूर गया सदीक दा एक एक गंजो सी। सुभान अल्लाह। साईं एक बार हाथ बुलंद करना और रखना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हक दी करन वका रख के भाਵੇਂ सुन के कोई गल रंजो सी हो नबी नू चा के नूर गया सदीक दा एक एक गंजो सी। मेरे नबी दी जिस दरवाजे ते, मेरे नबी दी जिस दरवाजे ते रही रोज दे लई आ बनो सी, घर कियो जिया होसी जिस घर विच डुक्की पाक रसूल दी जाती। सुभान अल्लाह। घर कियो जिया सुभान अल्लाह। घर विच डुक्की पाक रसूल दी जांजो सी। नबी पाक दा हुक्म आई ना विखिया है कदी खुश हो के बदकार दा मुंह। मैं जवान नस्ल वास्ते शेर लिखिया कि नबी पाक दा हुक्म आई ना विखिया है कदी खुश हो के बदकार दा मुंह। असा शेर ऐसा पे सुनाइने आ बेशक कोई ना बोले, लेकिन घर गया सी इत्मीनान में चोने वैसा शेर बड़ा बड़ा सुना जाए। कोई किसी नु सुनन दी जा चाहे तो शेर ते दाद देवे। सही शेर वेखना कि नबी पाक दा हुक्म ही ना विखिया है कदी खुश हो के बदकार दा मुंह। असा लज नहीं पाली कहीं गलती साडा अपना है बद किरदार दा मुंह। सुभान अल्लाह। असा किसे नु तक ये होना साडी अपनी हालत है कि नबी पाक दा हुक्म ही ना विखिया है कदी खुश हो के बदकार दा मुंह। असा लज नहीं पाली कहीं गलती साडा अपना है बद किरदार दा मुंह। ए पुछ वन पहलियां उमता तू, ए पुछ वन पहलियां उमता तू। अल्लाह दी कसम है असी नाज़ीम हस्तियां दा कोई एक एहसान ही नहीं ला सकते। ए पुछ वन पहलियां उमता तू किवें होंदा हाई गुनहगार दा मुंह। साडे मुंह जो अजन सलामत हिन पिया वे दाए रब सरकार दा। सुभान अल्लाह। साडे मुंह जो अजन सलामत हिन पिया वे दाए। सही देखना है कि नबी पाक दा हुक्म ही ना विखिया है कदी खुश हो के बदकार दा मुंह। असा लज नहीं पाली कई गलती साडा अपना बद किरदार दा मुंह। ए पुछ वन पहलियां उमता तू किवें होंदा हाई गुनहगार दा मुंह। ए पुछ वन पहलियां उमता तू किवें होंदा हाई गुनहगार दा मुंह। साडे मुंह जो अजन सलामत हिन पिया वे दाए रब सरकार दा मुंह। सुभान अल्लाह। नबी पाक नु साजिशगर आखेन। सही मेरे नु देखना नबी पाक नु साजिशगर आखेन अबू जहल वर्गे। नबी पाक नु साजिशगर आखेन कि सानू नेक दलील करोड़ भी दे वेखे मुझ दे बाज वकार असा नहीं हटना सन भावे होड़। ते रब आख्या सोहणिया देर ना कर। तालिब मतलूब दी गल समझनी है ते मोहब्बत नाल बोलना है कि नबी पाक नु साजिश कर आखिन सानू नेक दलील करोड़ भी दे वेखे मुझ दे बाज वकार असा नहीं हटना सन भावे होड़ भी दे। ते रब आख्या सोहणिया देर ना कर मुख अर्श उला वल मोड़ भी दे। चार उंगली ते इन्ना मुनकरां नु चन तोड़ भी दे वत जोड़ भी दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है चन तोड़ भी दे वत। गुलशन भाई मेरे नु वेखना चन तोड़ भी दे वत जोड़ भी दे। साई मेरे नु वेखना चन तोड़ भी दे। बंदे कई कई वेखन महफिल दे सारी उम्र पिंडाल च आके बंदे कई कई वेखन महफिल दे सारी उम्र पिंडाल च आके मुट्ठू कतन वकार बुलेंदे ही नहीं लखा कीमती शेर पचा के। मुट्ठू कतन वकार बुलेंदे ही नहीं मुट्ठू
وطن وقار بلند ہی نہیں لکھا قیمتی شیر بچا کے سبحان اللہ ایک تسبیح ہے آخری بندے تک دیکھنا ہے کہ سبحان اللہ ایک تسبیح ہے پڑھو ادب دے نال تھہا کے بے ایمان ہے جہڑا نہ بولے سرکار دا لنگر کھا بے ایمان ہے جہڑا نہ بولے سرکار دا لنگر کھا کے سائیں شیر سے توجہ کرنا تے میں استاداں نوں دعوت دیواں سائیں محبت نال شیر سماعت کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ کربلا میں آیا نہیں عباس یہ نہیں کہ کربلا میں آیا نہیں عباس میرے نظر ملا کے شیر سننا ہے کہ یہ نہیں کہ کربلا میں آیا نہیں عباس مگر کوئی بھی جنگ کا جوہر دکھایا نہیں عباس مگر کوئی بھی جنگ کا جوہر دکھایا نہیں عباس اس تو بڑا شیر میں استادوں کی موجودگی ہے تواڈے بیٹھیا میں ورنہ شیر کوئی نہ سنانا شیر سننا مگر کوئی بھی جنگ کا جوہر دکھایا نہیں عباس میں اس کو وفا کا لکھوں یا غیرت کا بادشاہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو تواڈی اپنی قسمت ہے میں اس کو وفا کا لکھوں یا غیرت کا بادشاہ میں اس کو وفا کا لکھوں میں اس کو وفا کا لکھوں میں اس کو وفا کا لکھوں یا غیرت کا بادشاہ اپنے گھر بھی بن اجازت کبھی آیا نہیں عباس سبحان اللہ اپنے گھر بھی بن اجازت کبھی آیا نہیں عباس اپنے گھر بھی بن اجازت کبھی آیا نہیں عباس سائیں بہت بڑا شیر ہے پورا مجمع بھی کھڑا ہو کے داد دے گا تو میرے شیر کا وزن زیادہ استاد جی توجہ فرمانا کہ میں اس کو کپڑا لکھوں میں اس کو کپڑا لکھوں یا پگڑی حسین کی میں اس کو کپڑا لکھوں ہن میں تزیت تے آیا کھلوتا ورنہ میں کدھر پڑھ رہا ہوں میں اس بندے کو جا کے گوڑ شکر رکھا جڑا شیر سے نہ بولیندا پر میں اس کو کپڑا لکھوں یا پگڑی حسین کی جو جھنڈا کربلا میں گرایا نہیں عباس سبحان اللہ میں اس کو کپڑا لکھوں یا پگڑی حسین کی جو جھنڈا کربلا میں گرایا نہیں عباس سائیں ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھا ہے جھکائے ہوئے سر ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھا ہے جھکائے ہوئے سر ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھا ہے جھکائے ہوئے سر چوکھٹ شبیر ہے کربلا اور خیموں کی گلی چوکھٹ شبیر ہے کربلا اور خیموں کی گلی ہے آج زندہ ہے جہاں میں تو ہے غازی کا کرم ورنہ وفا تو ہر دور عباس کے ٹکڑوں پہ پلی ورنہ وفا تو ہر دور عباس کے ٹکڑوں پہ پلی ہے صحیح دیکھنا کہ لفظ وقت شہادت پہ لبے عباس سے نکلے لفظ وقت شہادت پہ شہادت بعد چوئیے بعد پہلے کلام ہوئے کہ لفظ وقت شہادت پہ لبے عباس سے نکلے حسین آقا قلم ہو گئے کہ ہاتھ حق سے دیانت ہے انہیں یوں باندھ کر رکھو یا اپنی کے قدموں پر میرے بازو میرے مولا تیرے گھر کی اب عابدی بکار ملک پاکستان دے ایک عظیم قلمکار